Amaktada Manipur Bengaina Pram Oxerico. Moanda Kogi reasoning ability or general intelligence ko I Monty in Tagamal CEO Gadamico. Topic na alphabetical series Nico. Alphabetical series have ze canonico. Magize Kogi aning to eco. Alphabet Kima Degidi Kogi numerical series have ko. Aning to eco. According to Natuna alphabetical series ko. Mamang the अकोगी रूल सिंग हाई रेको रूल सिंग दो अदो फजना अकोगी सिना सीरीज 2 निको सीरीज 1 गितो फजना यंग बियो को सीरीज 1 गितो यंग रगदी सीरीज 2 यंग मतम दे कितंग सममनबो खफाव फावे आइको होय दे जाय यांग खाइदि चावना दनबा अकोगी सममनबा फाव दनबा होना जायको ममांग द कोना पिगिब जे को लेबको रूल सिंग दुदि कइना मतम द को अकोगी लेफ्ट टू लेफ्ट को आबदि लेफ्ट टू left हाइबदी सिजना कितौने बा subtraction लाकने my position दनि को से position दको subtraction को अदगिदी right to right सिजु subtraction लाकने को आइ तंग नारिबनि को minus सिना len हाइबे को LEND len left हाइने सिने को अदुगा REND सिना ren सिना right हाइने को अदुगा अखोगी position जे अखोगी left to right हाइबदी if the position are different or कनो अखोगी different position ओइतारगदी addition लाकने addition को हाइबदी plus अदो सिजे कोइगी रेन को सि राइट हैबने को राइट एन हैबने को REND रेन वेरे ममदी लेफ्ट टू राइट एन हैबने को राइट एन हतागदी अदुगा राइट टू लेफ्ट एन चु काइनाम तंता डिफरेंट पोजीशन ओइतारगदी अकोगी ऑपोजिट कोई डायरेक्शन ओइतारगदी को सॉरी ऑपोजिट डायरेक्शन ओइतारगदी एडिशन लाकनी को ममांग दा कोई कनो तरो तौरे को लेफ्ट एंड की नंगरे ngasina राइट एंड की नना दुने को एडिशन की जे प्लस लाकने को सिना लेफ्ट एंड हैबनी ना len LEND len को सिजे रूल ने को अदुगा मागी रूल जे कोई की इथोरके को रूल नंबर ए दा हाई नाम ना if the directions are same हाउ को डायरेक्शन दो चप मन तारगदी then subtraction of numbers takes place. Rule number 8 da haji kaina ham tamda koi direction do cha mana ba direction am ta gadi haidi right end ko sona hang da right to right end ko adana am ta gadi koi cha mana ba direction am ta gadi subtraction tong ne bi da rule be the if the directions are opposite then addition of number takes place simunna si pha ga dam ni ko sen si khang da be ko adi wakal da printer or thang bajare ko if the directions are same ko then kito ba ako gi subtraction of takes place ko if the directions are opposite ko are opposite ko then addition of numbers takes place ko simkan khangjan be ro ko se ai angka holang na gyan tar kani ko mamang gi do ai khang mamang gi do ko revision ne ko mamang gi ai kanong gi hagre ko izoti gi hagre ko e na 5 ni j na kano t ni o na 15 ni adagi t na 20 ni y na 25 ni ko segi izodi jima kido haba sijima kokta sum kogi
ꯆꯨꯁꯜꯂ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯣꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯣꯕꯀꯣ ꯏꯖꯣꯗꯤꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯣꯡꯂꯤ 36 secondsꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯟꯁꯔ 10 ꯇꯥꯔꯦ 10 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ A B C D E F G ꯑꯅ ꯊꯤꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯦ E 나 5니ко J 나 10니 누가 O 나 15니 T 나 20니को ꯑꯗꯨ Y 나 25니को 시제 ꯑꯃ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕꯤꯔꯣ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ क्वेश्चन खितंग पाइसिको ममांगी क्वेश्चन खितंग पाइसि अदुगा हाइदि खरा हेना केनो कतन तौनाबको ममांगी क्वेश्चन खितंग येंगजिको हाइदि अमोयना को कतन तौनाबको ममांगदा लोय हाजिरग्राबनिको which letter will be 8 to the right of 4 from the left and in English alphabetical series I can imagine this sim kana sim tang ko akoi di boy taw akoi screening taw de ko hoi taw khini ko ado wari im da ko blackboard ta mai ko blackboard ta mai ho si khang ya ngang gaine ke daw em tam da moi de screen kap thu ta slide ka kan tang anda taw ko ado sumai na koi gi ka su koi gi screen na tak pana hena koi na thoin pungning sang ga ta ga di ko akoi gi sumai an tai je asina ka su koi screen tak pa na hena ga ta re hena value lai na te ko setai chamane ko amoina hen tak pudregi hen ta na ba kan to man te ko koina phajana loction bi koina phajana loction gi ta ga di ko chamane ko okay di which letter ko si je koi gi sigi last ki koi gi in English alphabetical series habja asi dem hairane ko ai si je question e bi hapa rai ko maram di akona hangwai kono SSC gi kono hang matam di in English alphabetical series ha kane maram di aina ngasi hap produce ko ina matam da hap gi habdi sum mem ira kadene ko haidi akoina ne se alphabetical series ne ko aduna series da kono te ba in English numerical series na ha ga dong te ko aduna alphabetical series ki obnina adu hapa roi ge ko aduna akoina sina mon ni ang du je mong du ha re ko which letter will be 8 to the right of 4 from the left and hamne ko sigi left hand jima koina mun khangani ko 4 from the left hand hamne ko amana 8 ko to the right habne ko adu ga di sigi left hand habni amana adu di amana right habne ko adu direction di dawre direction di different way re ko direction di different way ta opposite direction way re ko opposite direction ta ga di koina rule number b je ko apply ta wane ba hadi right to left hamne ko ai konom hauge sidai jai kaw first ki kano je first ki sigi ani je first ki si ani je first ki ani je ma subtraction je ma rule number a ni ko se rule number a ne sin ko aduga ani jina last ki ani jina sina rule number b ni ko sin ko sigi left to left ha ma right to right ma ko gi same direction je asina rule number a ne ha ko si ani jina rule number a ne ko aduga sigi ani jina rule number b ne ko aduna here akoi gi tawrem da sida rule akoi gi rule number b ore ko right ama sida right to left ne ko si right ore si left and ore ko aduga di si je last ki je ore ko si adu ta ga di kidawani addition tawani ko adu san thambiro left and haim ne ko si akoina sang hol jai ko adu koina tin hot pa mamang da aina series 1 gi da alphabetical series 1 lon third term ni ko adu kan taw je yes left and haim na koina a line thamo ko a line thamanga da magi 4 thambiro ko 4 an thamani then akoi gi plus la ni ba ko plus 8 adu gi kya tare 12 tare ko 12 से क्या नो 12 से क्या नो जको ना A B C D E F G N थीले गदी कोई गी मतलब हम चंगने को 36 सेकंड के कोन पिजे अदुना इजोटी को इजोटी J दा तेन ले को अदुदी J गा अदुदी J दा के तरे J दा की अनि चले को अदुदी का ताने अदुदी कान तारो द्रो L तारो द्रो
J dagi ani chalo J K L ko L neba ko aduna answer is L ko L jina answer neba ko adagi di question ama gong ne ko which letter will be ngasi important chapter je si maru am oi ko manam di ngasi jina hen mawang de mawang je maru oi ado ngasi jina amana maru oi de ni ko to the left of 20 from the left and in English alphabetical series and higher new ko the half parwe ko says da koina yeng du se kaina tam da 10 to the left and high new ko adu ko English ki de ko koina fast yeng du je sinate ko se yeng ka ne ga maning jidege 20 from the left and have never come kya ba 20 from the left and na says da aina mamang da phajana hai re ko a b c je up to je khoi gi a b c ko a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v W X Y Z song gizna phajan utra mare ko song gizna ka dawa muni mbeo ko sigija song gizna kaiba song gizna right ko right and ne ko adi right ne ko right chi kaino R E N D ren ne ko adagi di song gizna mo akoigi left ne ko left na ren sorry len L E N D len ko si jema phajana khambeo ko si khang dar ga di yaroi ko songi sa china right ko haibdi sumaina ain han ha gi to sumaina akoigi si abc je paring san ai san le me khala je akoigi songi sa che o ha je bo o gi songi p q r je P Q R S T je sin right neba ko o jigi left hai targadi N M L sina left neba ko aduna sida man hangi je 20 from the left and ham neba ko targadi left ki solution da ko siga ene phajana ta khram ne ko mawang dam te game view ko aduna left ta kya le left ta 20 le re aduga stage ta kai hagam tunda left way re ko adunga seju left and way ko adar gadi ki tawre si ta gadi maje koi gi left to left ne ko left to left se way re adar gadi ki dawni subtraction tawani ko number ju zik subtract tawji ko kya taw juwa 20 dagi akoi gi din simdang khang ko akoi na swan piram ta gadi mamang di yeng dong ti ko maning dagi yeng dam ni ko 20 from the left and je sidai yeng dam ni ko 20 from the left and have ja sidagi yang gadam ni ko 20 minus 10 ko adu gadi kya tare 20 dagi antar gadi 10 tare ko 10 ji kya no ijoti mutung ina je tare mamdi akoina mamang ijoti gi kanam nena gre dana ko ani ila nang khange dan 10 je akoi second da adum khange dana ko 10 di je ne ja si je anam practice to in tau sana gadam ni ko habdi akoi gi m je kai de le ga tara gadi thu nam ko j k l m adidi 13 de le ko adigi di akoi gi r je kai de le adidi r je o p q r 18 de le ko sana ka practice to sana gadam ni ko sana ma je 10 tare ko 10 je kya no j ne ga j is the correct answer ko sana left end ni ko nani je ko ada mau ne ki ko which letter will be 15 to the right of third to the right of third from the left and ko left and ngatin ko akon utami right and ngitam ji ko akon na aina haire ko akon na matam chupa yeng du je aham da siani ni ko third from the left and have jam yeng ni ko sigi aduga next yeng du je 15 to the right of je si direction yeng di ne ba
ani su di yang du je si direction je ne 15 je na te ko ha 15 ju yang di ne ko adura ha ni yang du ji ko ba si gi right je si da right ha bani adagi dana si gina left ha bani si je maru yam we ko si jina maram di si jina kano je ko gi solution bu mu tam da ko gi plus tawdira minus subtract tawdira adagi di addition tawdira ha ba je sina determine tawdine ko aduna adu ta ga di si je mabani je different ko gi directions ka opposite direction ware ko adu ta ga di opposite direction ni kita warni ko gi addition of numbers text plus ko addition of number or ko left sana left ki si left hamni ko left and hamni ko left ki third ko plus adagi right ki kya no 15 adagi 18 tare ko 18 je kya oini 18 je isoti metung ina ko gi o ko o de 50 lagre ko o adagi p q r ko r o nei ba aduna ne ba ni isoti to ina kan taw sanwa haidong hamram di 18 have je ko gi 15 da kya lagre 15 da kano lagre o lagre adega di o je r ki mat kano ne ko matung ni ko adudi t ro ba o p q r na adudi plus hum doctra adega di 18 tare ko 18 je r ne ko r nam skang ne ba nata admaina correct answer is r ko adegi ama last one trong ge ko left end ge ne ko u di bra u de ko u de which letter will be 17 to which letter will be to right to the right of 16 from the left end in English alphabetical series ko ni yang di je kan tar ga in question in simjab ni ko from the left end ko aduna 16 ja yang ani ko first 16 je left end ni aduga next thing di je si je right ni ko aduga di different direction ni ko aduga di third ta my number je adu di ko first ta solution da ko magi left ta kya ne ba left ta 16 ne ko aduga right haram banina is the right haram banina sidi left and ham ne opposite direction hoita agadi plus ta one ko plus akoi gi kya ta one right habina kono magi plus lai ko right habage adana third ta koi gi third step ta 17 plus ta one adu di kya ta re adu di 33 ta re ko 30 ga 3 ta re ba aduga since there are only 26 letter in English alphabet koi English alphabet ta lei je koi gi 26 letter ki dang ne ko lai re koi kanoni ne ko pasan ngan tong ti ne imi jo ni su da ani su ren wai ga dam ne 33 ja na akoi ki da gna 33 phang e ko result je ko 33 je koi na English alphabet ta koi na lei je only 26 letter ne ba adra ga di minus 26 ta ne ba ko minus 26 ta ne adri shi khai dok ta ga ti akoi kya tare de shogim 7 tare ko 7 je kya no 7 je isoti matung ina e je kya no e je 5 ni ko f g ko adre 7 tare ko adre g tare ko g is the right answer ko sibukta akoi ki left end ngate ne ko ngasi akoi na ne di kai nam da right end gi ne ko akoi na right end na ne jinga mong na ko right end je na ne jinga mong da aina kano koi kano ka cm ko adu si singja koi kok ta hanjin be thamo ko kodam moina e have je a to z have je asiman le ko adu si koi b to b jiga y jiga manani have ko adu di si je by na khangjan bi over ko manam di b ga y ga ko adagi di si jina akoi c to akoi gi x na ken khangna am tanda koina 6 na ko 6 am ni ko adagi di d jina d to d ga w ko mane ko aduna sina d we na ko kon lan gyan ta kan ko ha man gyan ta gi ko e ga b ga mane ko evening na akoina khangjelo ko haidi si se ko na chimpa pure ko ko di ko e ga b ga je haidi e ga b ga ga di ko gi evening ko evening degi di f
F ka akoigi U ko F ka U ga je 4 F O U R 4 ko adagi di G ga T ga na akoigi GT road ko ko imphal da akoigi sida akoigi GT road anai ko si GT road sida ningsing biyo ko adagi di H tagi S na high school kai gi damu ta sini ningsing no je gyan tarakani ko je gyan akoigi H ko I dagi R no num anoigi oiba kona khangja mong semja bai ko I dagi I ga R ga je Indian Railway ko adagi di J dagi na Q je J dagi na Q na Jungle Queen ko adagi di K dagi na P bu ko na Kangpokpi ko Kangpokpi ay nising ke pier gadi adagi di L dagi na O ko sina love adagi di M dagi na N box ya sina man ko sije akoigi akwai tuan nising gadam ne ko habdi kan tarangan da se akwai kai na ta gadi ko maram di right in lak ta gadi se ta koi kan taraje ko singa rugi habdi A to Z se yeng je ko A to Z se ko na mamang da kan to matam da ain hai re ko akwai na A je akwai gi left end go ina left end di 11 hai matam ko akwai 11 hai matam da ke doga som da 11 se matam da ke doga matam da akwai na kano ne ko 11 je akwai kai no matam da ki ne ba ko 11 je ko ki ne ba ko aduga maki opposite direction da ko sum opposite direction da oita raga di kedawani sum opposite direction da oita raga di akwai gi ABC akwai gi sequence ne ba ana wang tam gi to akwai na sina akwai gi wang da ne high re ko yeng ji ko ana high gi to mamang da high re ko the A B C D E F G is normal alphabetical series normal alphabetical series ko weba aduga akoigi Z Y X sina reverse alpha Z Y X ko Z Y X W B U T S R Q P O N M chumbajanana akoigi last ta C B E N loidine sina reverse alphabetical series ko weba ko aduna reverse alphabetical series tadi ke wana matandang sa ina hato Kangpokpi ko Kangpokpi taragadi K ga P ga ko adung sa ina hire ka jalegra asilale series da K ga P ore ko K ga P ga ore ba adu taragadi sije P ore ko manam di 11 lak taragadi maning nom de yeng as ko lak pa ne ko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ko pila ko pila atra adugi ne ko aina sejita p di mem je ko adagi di high stegi s high school ko h se kano di 8 ne ko ado 8 ne ko manlom thilak da atum ti je ko a b c d e f g h se 8 ne ko h se kana ne ba 1 2 manlom thilak ko 1 2 3 4 5 6 7 8 s ko mane ba smainda aduna high sai tar gadi akhena sumana maning nom digam koi ki thigat paje asije kana tok dena ai high school ko kwen pundu ko ki ai tar gadi Kangpokpi ko ki ai tar gadi Kangpokpi ningsing ko dam ko l hai tar gadi love o ko adagi di m hai tar gadi n o n man di man m a n man ko adagi di I hai tar gadi Indian Railway R ko adagi di E hai tar gadi B ko E hai tar gadi B ko smaina ko gi ningsing ko nona semjaro ko noina ai se semisana ko se semisana A to A gi jet ne dum khangai ko B gi di B gi Y ga je by ko adagi di S de gina C de gina X book 6 ko D de gina W book due ko ha D amana W ko smaina E de gina B je ka mana ningsing nam da
evening e to b mang ev ko ev evening evening fu for ko f for for ko adagidi gt rod ko gt g na t gt rod ko high school s puna high school kan ni singo ko smaina khoi ngasi right end je si mongden ne kadine ko adana sian tak ta ya da ko en high ta ga di ko right end lo ta ga di ko akhoi +1 ta kane ba +1 ta kane ba adu da ma he dire ko adu ma ai again si question pa khala kane ba ko okay si je si question si yeng ji ko ati mi na je si je khoi gi a to z ko a to z ko sei ta khoi gi right end hai ne ba ko right end hai ne ba ko khoi ngasi na ne je ka exam si ne ba right end hai ne ba ko aduna right end gi da wayam tum da akoina kana dadi left end gi da koina hai re ko left end gi di english alphabet je 26 letter lai ko 26 letter ni ko lai ji ko 26 letter lai adu ko akoi gi kana akoi gi som da gi lak matam da ing sa hai re ko akoi gi normal alphabetical se akoi gi left end akoi gi left end gi akoi normal akoi gi som na right ni ko som na left ni ko normal alphabetical series ta ko som na kaino akoi gi adu ha nga skon da hawi som na right ni ko aduga som na left ne ko left sina len lend len ko right sina ren rend ren ko aduga left and right ga di simple tamagi asagi akoi gi a to abcd ko hadi normal alphabetical series ko my abcd e f sekne ko ada di ki dong nam tan dum akoi gi kano je akoi na kedawa akoi gi 11 je dong ki oine ba 11 je ma ja ki oine bu ko aduga whereas kedaw kana matam ko akoi gi sijna left end gi ne ba len ko left end lend ko len hai ga di left end ni ko left end gi ne ko aduga mu a to z ko sijna kaya no ham tam da sijna koi gi kano ne ko akoi gi sijna ren ki ne ko right end gi ne ko aduna stage ta koi gi 11 right end gi 11 lakta ra ga di ko right end gi 11 lakta ra ga di 11 set ta ra ga di ko akoi na kedawne ham tam da akoi na magi total ta ra do total do 11 ne ko total do aduda total do gi kedawa +1 et to ne ba adudi 11 do koi gi kantor ajib ko 11 akoi se ai ta la ki ko dum ko si je ranking order ko ranking ka kana da chapter ya ka ni ko koi gi 27 kan yeng ji ko abdi 26 letter lai hem ne ko 26 letter lai hai ko ade gadi 26 plus 1 ko 26 plus 1 di kya tare 27 tare ko stage da have there ka he no koi gi yeng aje question dam yeng aje ko mo right end ngat ne ko right end ne ko adu 27 plus 1 to ko right end habni na koi gi right end left end orge to ko right end om ta ga di asin ne ji right end gi ni ko series 2 da koi 26 plus 1 27 tare ko 27 jita gi minus kidoba koi gi kam to ro 11 to ro adu kya tare adu ga di 16 tare 16 je ke dore han tanda 16 je akoi si je kana si jina akoi gi kana ni ko +1 et ni ko si je +1 et ni ko aduga si jina 26 na kaino number of letters to ne ko 26 letter le do alphabet ki akoi gi number of akoi gi letter de ne ko 26 na aduga +1 et ne ko akoi gi kai gi right in gi waita ga ti ko aduga 27 tare ba 27 minus 11 to 16 ta ne ba 16 je ke kya ogine ham tandna akoi gi si je 16 je yeng kan to ne ko akoi gi pi ta ga ne ba maram di 16 je khoi gi kan da di kya ta ham tamda yeng si kom da maram ding sa koi na ha gi dong ki si je pi ta ne ba ko 16 je pi ta ne ba manam di sakon sen adugi ne si ne do ki ga pi ga kangpo pi ko adana
p tarani ko si 16 je p tarakani ba sai da ko na right n hai tarakati ko adudi sona hot kani habini da aham bada ko na magi da sigi solution putu agi ko question number 2 ko question number 1 sina left n right n ni ko mamang giduna left n handakina right n ni ko kasu ka kena banate ko ai adam talaki ko khang ni ko which letter will be 20 will be 20 ko to the left of 10 ko from the right end and in English alphabetical series ko half check way aina half way gap adudi 10 from the right end have never ko amana akoi gi 20 to the left have never ko adu regadi ani je ke da ne am da right ta kaya no 10 ni ko different amai position je ke da different position oi ta gadi plus la ani ko plus la ani aduga akoi gi 20 ko adu regadi kya tare 30 tare ko 30 tagi 30 tare 30 je kugi since there is only 26 letter in English alphabet ko so we have to subtract 30 by 26 so we get 4 ko 4 je akoina a b c d ko akoina kai gumba si je left n si je left n om tar gadi kedauba a b c d om ngane ko a b c d om ngane ba yan tabra haibdi akoina si je left end habde nang sai re ko song gisna right avenue somna left avenue aduna right end dagi or tar gadi 4 have je thigal obu ko sai thigal je ko right end have je nang sai re ko somna akoi gi left somna right somna left somna right somna left somna right ko aduna 1 2 3 4 adudi kya ni the answer will be ko d nate ko sida akoi confuse kane ba हाबि सिजे डी न थमंगने बा काइगुम सुमे बा डी दो काइगुम इफ काइगुम बा मागी kai khogi left and ham tara gadi chumme ba maram di a b c d have ne ba kon aduga right and hai tara gadi song gi je right and have ne ba right and hai tara gadi sige aroi bi ne ba si right and ne si kon sige aroi bi ne ba aduga gadi 1 2 3 4 aduga gadi w o ga ba kon gyan ta ba tang w kon w is the right answer kon gyan ta ra ta daga sun habiro kon ta daga sta de kan hai tara gadi se masagi left and hand matamda tarak matamda 12 tarak matamda magi normal alphabetical series ta hai di ko abcd khogi magi abcd de horaga b w x y z na loi tara gadi ko abcd e f g h i j k l m n adugi sequence to am tara gadi ko sigi masagi 12 se l maji l gi position de le ko l j 12 se magi position ji l ne ko whereas koigi right and the lakta ragadi opposite direction da lakane ba ko aduna asi hot ke ta ragadi ko akoina +1 add tawdine ba se hot ki do sida koigi sije koigi kano ne ko se sida tawdre ko maram di si kan tawdamina ko 30 or 30 koigi 26 letter gi handokramina ko handokramina ke dawre an thanda akoina koigi +1 add tawda kalite ba ko kaigoma result do koigi a to z kimnung da haidi 1 to 26 oragadi ko kona +1 add tawgane ba gyan tani ko okay back to the question ko which letter will be fifth ko to the right of 15 from the right end in English alphabetical series ko which letter will be ko fifth havni ko se fifth to the right ko to the right of 15 ko 15 from the right end ko from the right end ko comment ta ko chanan nam ha ke hang pia wai ko koi left end r e n d hai do aina second ni ko right and r dana right ne ren and r e n d right and ha ni ko e n d ne ko swain na swain even da right ha ne ko right ko duga
n have natro aduraga di sigi right se asida n do e n d n hanida adura asida samjan manida hulaki ko which letter will be fifth to the right end of 15 from the right end have never ko aduri yeng ase ko right ngata never ko same direction oita ragadi kadawne ba same direction ragadi ngasa haire ko koi gi minus to gane ko adudi right end have never ko adudi solution okay so ista koi gi kaya koi gi 15 minus ko 5 adudi 10 tare ko 10 tare ko 10 je koi gi sida right end have never ko right end have ni na kedo ga matam dana right end have ni na 10 je koi na sije kamana sije right end ga si je taram gani ko kai gumba left end om tar ga ko right end om tar ga di tar roi ko maram di kai gino da imun ai tala ke ko maram di koi gi plus 1 tawni ko yeng ji ko mom se le ko ken mai than je khang den ta sije koi gi yeng ji ko di ko hol yeng je hai di sije 10 tare ko 10 je koi na kamana kan phu ne matam dana right end om tar ga tum right end om tar ga di ko right end om tar ga di right end ni ko right 15 minus 10 ni ko ade raga di ke tawne am tamna koi gi 26 plus 1 je tawbiyo ko in sai bido anduka 27 ko 27 minus 10 di kya tare ade di 17 tare 17 de kai di no kya oi ham tam da 17 di kya koi o ko o p q ko 17 di q a the answer is q ne ko question number 4 da with ai imana la pa du gi video jang atang ka tar ga le pore ko imana la pa du gi ni ko du na ru gi video jang tat ni am which letter will be 6 to the left of fifth from the right end in English alphabetical series ko ado ha paro gi ko ai di ko dum khang mo ko in English alpha ko na energy alphabetical series kine ko sida fifth from the right end have ni ko amana 6 to the left have ni am da ko English ko ina da sigi fifth from the right end ne ko sigi right end ji ngo ko right end je adu yeng ji ko right end da kya le ba fifth adu di mathang yeng du je magi kano atopa direction do left ne ba adu right ka left ka je opposite direction ne ba opposite direction da oita ga di kitone hare ko na plus da one hare ko ko ye rule number b matung in ko plus 6 si je 11 ta ne ba ko singaw bro 11 ta ni si 11 je akoina left end do ta ga di kya ta ni left end ta ga di 11 je ke ta ya ko adu whereas akoi gi right end have ne psi ko right end ta roi ba pa maram di ai sai di ang sai yek si man yek ko a2 si je z have ne ko si je kai gumba akoi gi left end ko si je khana ang sai gre somna right ni somna left somna right ni somna left ne ko right end gi lam boi ta ra ga di yes ko si na left end on ta ga di ko somna left end ne ko somna left end lend ko left end somna ren right end ko koi si je koi gi left end on ta ga di si je 11 je k ne ko maram di 0 ga k ne dana 10 ko j di 10 izoti matung ina izoti di pang khang ko k ne ba adu right end have ne ko right end oi ta ga di akoi gi plus 1 ta ro ka ne ko plus 1 ta ro ga anda som de gi 11 la kadam ne ko adu di ta yeng asi ko solution bu asi ko says that 26 ko plus 1 is equal to 27 ko minus 11 ko minus 11 adu ga di si je 16 ta 16 ta hai ko 16 je kya no izoti da e na 5 ni ko j na 10 ni o na 15 ni ko o na 15 ni ko op adu di p ta hai si ko p ta hai si je na om na koi gi
K na moina koi gi answer da koi gi sorry option da P je kana gomna koi K na piram bajo ya ko ado wo sidi right n hai bin hai ko right n hai tara gadi akoina always +1 je sigi +1 je dum to gi da ko tunga sa en tak en sa hai gi ba kana do akoi gi hai de ko sije sigi jai phajan talaki ko ai ta mai thalaki ko okay yani ko de gadi the answer is not 11 je ka koi 11 tai de ga jo 11 je ki nate ko p ni ko mam di so gi ni ko right and have ko de gadi question amang am hot ki ko ade di mo ne gyan tar prem ko answer which letter will be 17 to the left of 7 from the left end in English Alphabetical Series. Kon sije agi sije 3 star kan question ni kon series da koi gi coding decoding gi kan la ani ko series de kon which letter will be 17 kon 17 to the left of 7 from the left and I have ko adu di animak se koi same direction o ere ko adu di yenga ji ko sida yaro ko dam ne ko left se ka ne ba left se 7 ne ko adagi di minus kya tha wani di same direction o gadi minus rule number a chalaya ni ko rule number a the same direction di subtraction ta wani ko 17 adu gadi kya tare minus 10 tare ko minus 10 la e si minus 10 je asi je adu krom da have the negative value je ko si negative value ko en si negative value je krom chakha de kya je asi unne ne je ko negative value smana tara agadi si plus 1 hapa ta roi ko manam di plus 1 ta is the only akoi gi integers ko akoi positive integers ngata ne ko negative value je krom da pa ka male akoi gi si je akoi gi ko A B C D ko A to A B C D ko nuka akoi gi W X Y Z says negative value krom hapakani negative value je si je 1 2 3 4 mo position je ko adagi W gi di 23 24 25 aduga last ki 26 z na 26 ko negative value je akoi gi left end apakani ko aina high grade from na right end ko right end ko adagi from na left end ko left end len have the left end hamni ko negative value je son hapakani ba somda koi gi minus akoi gi sina kamai la kane matum dina akoi gi sida jet la kane ba maram dina ai kanu hai ba ko akoi gi sugum ba koi kanu se alphabetical series se abc je sigi abc je akoi gi kanu ne ba circle ne ma je circle ne ba dum hai dina ma gi kanu laite na wari am da akoi gi ma je dum circle ung la dune ba kang circle dum ung ma circle am da dum lai dune ba ko hai di abc circle am thamo circle am da sana straight line thamana ta circle koi gi circle am da abc magi kano je aduna z se 0 yani ko adagi di koi gi y na -1 yani ko phajani yeng bi ko si maru yam moi ko x si 3 star question ko si je ko x na -2 ko adagi di x loga w jina -3 ko adagi di b na -4 ko adega di yang asi ko sei morning bi ko si darkar am ka dine dogi ne ko okay sei the morning ji ko adagi di akoi negative value je question la ka ne ko sei the khatam je ko je lom dagi thirang an ko sinagi yang asi ko sei the koi gi 0 ne ba si na
z sina 0 agane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 p ta ne ko si je p ta agane ko adu da si gi mong da ai kan haim gi ko akoi gi what I question khara kan taw ge ko what will be fifth to the left of 3 third ko from the left end ko sana where je ko adu di left end ko 3 minus 5 ti kya tare minus 2 tare minus 2 di kai hoye ne de minus 2 di x hoye ko sidi adu di the answer is x ko so man x hoye ne having the ko aina haning ni je x hoye ne ba ko di si coding ki part ani ko si je ko si mun taselo ko j is written as e ko then s e ko then r is written as m ko r is written as m and in the same way ko b will be coded as kayo gata ke yeng aji ko adri ko akoi gi z ka e ka je z se 10 ni ko 10 ni sina e jina 5 ni ba adri minus 5 ni to ri ko adai r ga engong yeng aje ko r ki position je 18 ne ko m jina kya no m jina 13 ne ko adri si ju minus si je minus 5 ne to ri ko adagi di b dagi kan to ga di b dagi minus 5 to ga kya ta ni yeng aje ko b dagi minus 5 to ga di ngasai gi do si b de minus 5 ta to ga di b dagi minus 5 to ga di 1 2 dagi di 3 ko 4 5 w ta ne ba ko w ta ne ba so in the b will be coded as w ko si gyan ta ni ko have the anh sai do sen song ji tang itro ki ko have the z sina o ni ko akoi gi negative value je akoi z gi z sina o ni y na minus 1 o ni ko x na minus 2 o ni w na minus 3 o ni b na minus 4 o ni ko then adu di b will be coded as akoi gi w ko aduga sejda ai khoi ngasai khona khoi letter khap kan to hai bi da am yeng je ko ta sejda khoi gi b to buy sin 6 si pha du ne si je pha sana du ni ko m to n zen asda asibu tang pha ya re ko tai di lon mo sana ya re ko man di tai di lon ma lon ya ore tana x y z up to sibu tane ko pha du ji ko ye digina khoi m bu tane ko n gi di m le le adigi di n how the M butang pa the N O P Q R S T U V W X Y Z le na ko aduna ai shi kan ke ko okay stage da koi na king na ko sana we ko son iragi king aduga stage da play king je mo na sana inang ko ne ko P R M T ko hai king je P R M T ni ngane ba hai di K ga P ga je han to kang pok P ko R ga I ga je Indian railway ko adi M ga N ga je man ko G ga T ga je GT road ko adu ga di P gi je kai wa ne di P gi je kang pok P ko P ga kang pok P ko K wa ne ya di L gi di kai wa ne love ko love adu di sorry sida ne l gi je e ni erase la le ko o ge dam ni ko love l o ko l o ge da love gi di dam na jere z dam na jere ko adagi di y gi di dum b le ko y gi b buy ko buy by buy ko by ko aduna sumaina coding chan hang pe ko adagi di san hang pa je question number 1 hai je ko question number 2 da akoi gi game will be coded as akoi gi g gi t le re ko a gi di z le re ko m gi di n le re adagi di
E gidi kya le re B le re evening ko evening T Z and B le re ko game ko adu over je over B ni ko sa o gidi kai ni sai do love ko L ko B gidi kai ni E ko adagi di sida E gidi kai ni B ko R gidi kai ni then railway BI ko sumaina coding tau ni ko adi kitang coding da kon thena ko ko akon SSC gi kan ta ko gi command high secondary gi level ki da adagi di CHSL da thena pa atani ko question number 3 da ko akoi gi sumaina ko gi sana hangi ko sumaina hok mem le ko sana simple na hang ma adi ko gi letter ko gi kan ko ne ko gi se letter si je coding ne ko letter coding ha khane ko aduga opposite letter si je opposite letter ne ba opposite letter ne ko coding to ji ko na to sa to ngam ji ko aduna adagi sman hang pe bu ko south as bu ko SOUTH 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 che aduga south ko aduga trick 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 south che mana pyramid je LH ko LH FSG ko sai pyramid ba ade ko english ka ge yana ham tamda aham English S ka H ka ko maram di kai na ham tamda ko sai ka taw game tamda S ka H ka je high school ko high school hai ntra high school hai benina sita H ka S ka je ma ko high school S ka H ka opposite letter ne ko adagi di love L ga O ga jaman love ko adagi di U ga F ka jina for simistum le me ko adagi di se jaman le me high school ko adagi di sidana ko yi TG har ja re adagi di GT road ko GT road ki sele re ko adagi swan pyramid sigi format se pyramid have the shina neutral oile shina adam straight line sim di kan tro me ko aduga ani ji de ko yi cross the pyramid ko yi cross ki kan da format ko chana ko adagi di sigi smaina adagi di sigi smaina adaga de ko comment ta one de aham da I gidi Indian Railway R dum thambi ro ko adagi di R gidi kya no R gi amka jo I thambi ni Indian Railway ko adagi di then yes T gidi kaino matam da akoi gi GT road G ko manam di adadi si ji ketawre sumain la ko ade song jo songa odina tra ade aham gi kano ji ngaji ko C gi ngaje C gi je koina na P gi do C ga X ka mane he ko 6 adadi sai da koi gi koi kai ka tamani X tamani ko X tamani adagi sidanam kya tamani K gi kya tamani K gi kai P gi koina sai kangpok P tamani sumaina IGRPX ko sampe ngane ko adagi di lai ko sin lai ko question number 4 da koi gi sumaina person 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 ko duga sidana temple ui ko temple sidi nga se ko sidi kitang lure ko saya mo pyramid je M ko M ni ko si je ko M L H I B K en pyramid adu raga di sejta kedaure akoi gi ye nga se ko adu di Indian Railway ko sejta PP hani nga se ko P gi je kedaure P gi di kai akoi sai P gi di kangpo P ko adu di P ga K gam sa khane ba ko E gi di B ga mana re ko sanam chat ne ko ai R gi di
R gidi I ko Indian Railway ko adagidi S gidi akoi gi kana ka mane ha tamda high school adadi 8 ko O gidi L love ko sinong sumai la ko ada N gidi M sumaina koi gi kanong shape la ba ko koi gi spider web ki kano da pyramid ko ador gadi yenga je ko am da P gi kano je kana koi gi ke thamani ko adudi kanang yenga je T gi ko T gi je kai no ha matam da GT road ko adudi stage da koi jo G thama je G ko adegi next ta kano E ko E gi kano je stage E mo E le me ko E gi di B ko evening ko E gi B thamani ko sta R gi je second thame ko R gi je do moina M ora me ko M gi di N man ko N thambe ni sta even white kasin no bagi P gi di kai or man mathang gi je moi P gi je S ka je S ka ta le S ka kai le moi kan tar web ai jo kan tar ka yang ko S ki je kana de pyramid ko high school ko S ka shita makada ba high school ko adati M gi NP re ko E gi je kai or song hang ne P gi je kan to ni P gi la ni ko P gi ki to ni de P gi di kangpok P K la ani ba ko adagi di L gi ko B digiti chume L gi di kai tare love ko gyan ta o di gyan ta ra L gi di adan tarang mani khale ko swanan pe ai tara ki ko L gi di love ko O ko L O B love L O O sile ne ko E gi di kai no E gi di B ko evening ko adudi yenga ji ko swanan ne pi le je ko T gi di G le gre ko last ki ko E gi na evening B le ko adagi di M gi di N ko P gi di kai no kangpo P K ko L gi di kai no love L O love ko E gi di kai no evening chume ko swanan plang ga adudi B O K N B G ni ko si je koi na ngasai gi koi gi kano do koi gi ngasai gi si je pha da ba ya roi ba si je phan pha bi yo si je pha bi yo ko B na ba si sin jam bi yo ba B na buy ko B na buy adagi C na 6 ko si ma na coding da si na kan ko C na 6 adagi D na due ko E na evening ko F na 4 ko dana ko adagi G na GT road ko H na high school I na Indian Railway ko J na jungle queen ko K na kangpok P adagi L na love ko L ga O ko thanabe M gi na kaino man si widang khang wida maka ta badudi loi awra bane ko N gi M ko O gi na O gi slide L le ko P gi sana P gi Q R S T U V W X Y Z ko songi da A B C D M bole ko A B C D E F G H I J K L M ne na N O P Q R S T U V W X Y Z ko aduna M to N puna han khang madana loin khang mane ba khang bra aduna si je important oe ko si khangyan bi ko aduna sai question do si question je koi gi si question je yes si question je ko si question je koi gi which letter will be 17 to the left of 7 from the left end in English alphabetical series ko 3 star ko 3 star ai gi ne ko 3 star ko question ata ko hai di hang pe aba question ne ko si ko aduna hai bi myam na khang bi de si ko left end hai ta ka di ko gi left end na hai ta ka di nga sa ko ne na gre ko na maru na side khang du je left end hai ta ka di akoina left and hai tara gadi magi sequence to adum chakhine bu kong chakhidra nang sai se 8 to the right of 4 from the left end hai 4 plus 8 12 ti magi sina alphabetical kanone ba koi gi normal alphabetical series ne bu ko adu right end hai tara gadi na koi gi reverse alphabetical series ta la kane bu ko
adu dang ningsimbiyo right n lakta ragadi kedawne anda akhoi 26 plus 1 tarai poto haidi tarai do hadi ngasagi do which letter will be fifth to the right of 15 have ne ko 15 lagi minus 5 tar 10 tare ko 10 je akhoi 26 plus 1 tar 27 tare ko 27 tare minus 10 taro ko atar fold down 17 tare sijine ba adagi di sidam yenga je which letter will be 6 to the left of 5 from the right end ko akhoi gi left ko right kani ko plus ta oni 11 tare ko 11 je akhoi gi right end haibni na right end di som de kine ko aduna som de thiga ta ne ko aduna 11 je si je akhoi gi 26 plus 1 ko si gi kano je plus 1 to mo je si je khangjel lo akhoi gi right end hai ta ga plus 1 right end hai ta ga 26 de plus 1 ko 26 plus 1 27 minus 11 16 ko 16 raga di adu di 16 kya no ijoti gi mitung na o the fitil ere adu raga di p da kedawre akoi gi 16 p de 16 p ore ko adana ko adana akoi gi si na ko negative value da ko la e ko negative value je sim fa nang sim ko have di z china akoi kaya no o ne ba adu y china y na minus 1 x na minus 2 w na minus 3 b na minus 4 dan chakido sman akoi gi up to akoi gi kanota na ko chakide ne ko haidi koi gi alphabetical series ta kano je koi gi kano ne ba circle lam ne tare ko abc gi kano je circle lam ne ba aduna ngasi gi di sil atokji ko mathang da koi gi coding gi khatarokani adagi di numerical series ki khatarok ko share ga ngasi di koi gi man penga na share ga ngasi gi lotion jarake ado myam na ayin tatna dum haije badini koi gi yeng base ka haina what maliko sida kone thadari effort sidi ai thaba halang anda sa mun nambi namine ko adai kanu to aina mo zum haije badini ko dana kitang ko koi gi sana pam jara ga di ko ai di kan channel jana kanai khanga di ko subscribe to biramo adai comment to biramo then like adagi di no gi adong gi kana khana ba koi gi suma competitive examination thari ko kaung da ko share to view ko wi ganu ko sumai ha ga mathang gi chapter ko mathang gi series 3 da mo numerical series ki pu lak sake share ga manipur bank gaina myam di ko gi kana bi da lojari thank you si question je la le me ko in sin me ko na sundor ke ko si ja sundor ke ko okay sile le ko sida hangi je ko gi yang ji ko which letter ko will be fifth ko to the right of 20 from the right hand ham ko akona first thing this ka nam ta 20 from the right and have jine ko aduga next ta yang dus na fifth to the right jine ko fifth to the right of 5 jine ko ade ga di siji ki dawre akoi gi right name ko siji ko aduga sizu right and name ko ade ga di right akoi gi right ka right akoi gi direction ja if the direction are same then kedawa subtraction ko of numbers takes place am name ko sai da ade ga di akoi na rule number a apply to je ko ade ga di then right ko right and hamna r thambiro solution ko right ta kya no 20 ko minus adagi di 5 ani ko adagi di 15 ne ko sigi 15 je sida fangai 15 je ki to goda ba si je ko right end of in ko akoi na 26 letter laidana plus 1 to godam ne ba aduga 27 la ane ko 27 la ane sigi plus 1 to je right end of ne ko right end of ne to ka kayom left end am ta gadi si 15 je asi je 15 jadam chummadam ne ko 15 de kai no e jo ti ne ba e ka je o rang madam ne ko o rang madam ne adugo je akoina right and have ne ko right and hai tara gadi ma ko gi right end de gi dim ko gi sona right ha gi ne so maning nom de la kadam ne ko aduna 26 plus 1 ha ko ne ba si plus 1 je ko na always sa ko ne ko aduga 27 jita minus 15 to ne ko aduna 27 minus 5 ka 7 ga to gadi 5 7 ga 2 tare then 1 ga 2 ga 1 tare ko 12 tare 12 te kya no ijodi da e j ko ijodi da e j 5 ni ko t n j na t ni ko and j ko k l ko l j 12 ne ko that l is the right answer ko l j ta ga ne ko waru e di l j ni ko sigi 12 ki position da le je l j ne ko
amona ko gyan ta na ko si jam kon jela ki ko which letter will be 6 ko which letter will be 6 to the left of fifth from the right and have name ko fifth from the right and have name ko aduga 6 to the left of have name ko adu gadi kita warna matunda solution da ko kogi 6 ko adu di sije right and name ko right and ni amana left name ko adu gadi kita warni we have to apply kogi rule number b apply to ne ko adu gadi 6 plus kya lani 5 plus right ko 5 plus 6 लाने को इसे क्या तारे 11 तारे को 11 से कोई right and हमने को इसे कना गोमना कोई ऑप्शन द की एक मुंबई गने को अदुना 26 को इसे 26 plus 1 को 27 minus 11 अदुरी क्या तारे 16 तारे को 16 क्या नो इजो तिगी मधुंग इना ओदा कनो ले अदुदी P तारे को O the 50 layer the O matang P never the P is the right answer ko P is na right answer ne ko si khang na ni ko ha ji ko adeki ama mu ko char ki ko from the right end in English alphabetical series ko which letter will be fifth to the right of 15 from the right end 15 from the right end aduga fifth to the right have name ko adugadi same direction or ko right end ni ko sen right end ni adagi dikki doba sijo right ne ko fifth to the right have name ko adudi same direction or gadi we should apply kano ko rule number a ko adu gadi comment to ne ham tundne ai kam irta la ke ko ko gi sesta ta du ji ka am ta du ji yeng asi ko solution ko kidone ba ko gi 15 ko right ko 15 minus ko gi minus 5 ko is 10 tare ko 10 je akoigi A to Z ko sina ren ne ko right r jina right ane ko e n d jina n hamne ko right n ko sina len ne ko left hamne l jina e n d jina n left n ko ren or left kano ne ko sei ta ko na to di ja 26 letter like ko plus 1 to ne ko adre kya tare 27 plus 1 ko plus 1 to ne 26 aduga minus 10 adre kya tare 17 ko 17 di kaino 17 di izoti da o je kya no o je p ni ko adudi sorry kan 15 je o ni ko adudi 16 na p ni adagi di 17 na q ne ko adre gadi the right answer is q ko the answer is q ko q je o ne manam di 17 je q ne ko sumaina ko sumaina ho ka da ko yan ta ni ko